Vamos aprender conjugação do verbo comer. Pretérito perfeito. Eu comi. Tu comeste. Ele, ela, você comeu. Nós comemos. Eles, elas, vocês comeram. Um exemplo. Ontem eu comi pizza. Ontem tu comeste pizza. Ontem ele comeu pizza. Ontem nós comemos pizza. Ontem eles comeram pizza. नेपाली साथीहरूको लागि खानुलाई हामी कुमेर भन्दछौँ र हामीले अहिले जुन कन्जक्सन बनाएको छौँ त्यसको अर्थ लाग्छ मैले खाएँ, तिमीले खायौ, उसले उनले खायो, हामीले खायौँ, उनीहरूले तिनीहरूले खाए. Beijinhos!